U Zvorničkoj bolnici ne postoji više liste čekanja za operaciju katarakte, zahvaljujući novoj organizaciji i saradnji sa ljekarima iz Srbije. Prema statističkim pokazateljima, svaki drugi čovjek stariji od 65 godina ili ima kataraktu ili je već operisao. Odluka rukovodstva Zvorničke bolnice je da domaći ljekarski tim pojača stručnjakom iz Kliničkog centra Srbije Aleksandrom Gakovićem i obezbijedi kvalitetan materijal dala je rezultat. Liste čekanja na očnom odjeljenju za operaciju katarakte su prošlost. Sada ovdje operišemo pacijente vrlo brzo po uočavanju katarakte. Svaki moj dolazak ovdje, doktori pripreme oko 10 pacijenata kojima operišemo kataraktu, obezbeđen je kvalitetan materijal za implantaciju. Intervencije se obavljaju bez problema, a oporavak je brz, potvrđuje to i Zvorničanka Spomenka Radovanović. Operisala sam i 12. maja lijevo, sad desnu, nisam puno čekala, primili smo me vrlo je uspješno, lekari su pozitivni. Prema tome, ja sam zadovoljna, za ostale ne znam. Svi pripremni pregledi za operaciju katarakte su besplatni, što je dodatna pogodnost. Ovom prilikom također pozivam sve naše sugrađane, regije Birača, također sve pacijente iz Republike Srpske da nam se javi, jer bukvalno za operaciju katarakte više lista čekanja ne postoji. Svako ko želi da operiše kataraktu u našoj bolnici može da se javi u roku od 7 dana, najdalje 7 dana, može da izvrši operaciju. Želja nadležnih je da se u budućnosti sve druge liste čekanja skrate, a samim time i poboljša usluga u Zvorničkoj bolnici.